nešto, ti će baš gadno dok ja čitam. Malo. Nema veze šta, mislim da je na kraju krajeva najbitnija informacija koja se dobije, sad da li neko više čita ili više govori, meni to iskreno nije bitno, bitno mi je Ma da da, dobijem da. nešto što me na kraju interesira. Da kažem, ali Ovoga, ako hoćeš to odvesti, ne znam, da ti svoje neko iskustvo, neki komentar, pitanje, bilo da, koje, da, svakako, apsolutno, ja ću ti se da ubacivati. bude više ležernije, ne, Pa da, ne, da. ne. Sad, evo, ja ću ovako reći samo da smo se Vanja i ja, odnosno ti i ja upoznali na tečaju za trenera biciklizma 2021-2022. I ne znam, evo meni si iskreno tamo kliknuo na prvu i skužio sam da u principu imaš znanja, usuđio bi se reći, više od onih predavača nekih koje smo imali. Tako da onako, ja bih slušao predavanje i mislim si kao, ajde molim te, samo kad bi še ti usto, znaš i preuzeo to. Tako da, evo, s te strane, imam prema tebi veliki respekt jer i nadam se da ćeš uspjeti prenijeti publici to što sam ja od tebe doživio tada. I samo ću reći ovako jedna stvar koju sam od tebe pobrao, odnosno dvije čak. Intervalicu, to je onako best thing ever, kužiš. I druga stvar, ono što si mi bio spomenuo da si sam miksaš fruktozu i maltodekstrin, tako, to je onaj napitak koji si radiš. Bude o tome danas. Super, to je to. Tako da evo, sad prepuštam tebi. Isto mi drago da smo se upoznali i da ne samo da smo bili na tečaju na Olimpijskoj akademiji, nego zajedno smo u kategoriji, natječemo se redovito. Ružno se gledamo prije starta. I uvijek je to gušt. Dogovorili smo se da bi danas radili neku temu koja je bila kroz moje iskustvo kao trenera o nekoliko, recimo 5-6 grešaka koje najčešće vidim kod biciklista. Prvo meni, ko sam ja, ja sam Vanja, roditelj, muž, po struci developer, full time sam zaposlenik, a u slobodno vrijeme sam biciklistički fan, entuzijast, natjecatelj i trener biciklizma. Sad kako je to počelo, smjerom sa sportom, znači standardna osnovna škola koji svi klinci, znači nogomet, uz to trčanje, znači školski krosovi, tu sam već išao u tom nekom smjeru endurance sporta. Srednja škola i faks tu popuštam sa sportom, znači tu se malo zapuštam, nakon faksa, pred kraj faksa krećem sa penjanjem, penjanje vodi planiranje vodi alpinizmu, alpinizam vodi trail trčanju i tu znači počnem trčati trail, trčati ultradistance. Imam desetke utrka preko 100 km koje bi izdvojio 3 Istre 110, Velebite 100, jedan UTB finisher, jedan put sam došao sam do 100-tog. I naravno kako to ide sa ultra trail trčanjem i općenito sa sportom, amaterskim to ide u ozljedu, odljeđujem stopalo i u češtaču na biciklu ne boli, bacam se bicikl. Kad sam kod bicikla, znači, i kod moje struke, znači nekak za sebe rekao da sam neki tip A, znači osobnosti, znači volim jako znat onome što radim i kako to radim. I još kad su tu brojevi, kao u biciklizmu recimo, onda to ide ono polje. Tu krećem, znači, sa jako puno proučavanja biciklizma, čitam jako puno knjiga, istražujem, isprobavam na sebi neke stvari, polazim seminare, webinare, slušam razne podcaste i kroz to sve sam znači najviše došao od toga da počinjem pratiti trenere biciklizma, jer istraživanja su super i sve, ali neko iskustvo mi govori da su treneri jedno 10 godina bar ispred znanstvenika u endurance sportu, jer oni imaju automatski feedback i oni imaju, nažalost, znači oni imaju automatski feedback i mogu automatski pratiti što se dešava sa određenim stvarima kod biciklista. I naravno uz ostale ograničenja istraživanja koja su ciljne skupine, koje su kod njih znači najčešće studenti jer do njih najlakše dolaze i većinom su to netrenirane osobe kojima date bilo koji trening, oni će napredovati jednostavno. Tako da od trenera koje pratim, koji bi izvojio, znači to su Sebastian Weber, Jim Miller, Indigo San Milan i slični. Znači oni imaju oboje iskustva i sa amaterima i sa profesionalcima, što ćemo kasnije proći, znači to je jedna velika razlika u načinu treniranja.
Da, ti se... Nakon znači nekoliko godina sveg toga odlučujem se znači podijeliti svoje znanje i iskustvo. Završavam na Olimpijskoj akademiji za trenera biciklizma i postajem licencirani trener. I kako radim? Radim isključivo individualno s biciklistima, znači u stalan kontakt, u stalnom smo kontaktu i radimo dinamički. Izbjegavam bilo kakvo printanje znači standardnih trening planova, stavljanje svih biciklista u isti koš. I znači jer vjerujem u individualnost sportaša, osoba. Pogotovo kod amatera. Sad neko se pita zašto amater biciklist treba imati individualnog trenera i sve. Pa baš zato što samo riječ kaže on je amater. Znači njema bicikl vjerojatno 4., 5., 6. prioritet u životu. I da ako bi on htio iskoristiti svoj potencijal, približiti se nekom svom genetskom potencijalu ili nešto, znači sam trening plan isprinta nije dovoljan. Kad ste vi profesionalni biciklist, vi nemate drugih stresova, nemate ničega, znači vi imate ponedjeljak, utorak, srijeda, x dan trening i to je to. Kad ste vi amater biciklist, vi bicikl uklapate u svoj statak života. I onda trebate stalnog trenera koji će pratiti. Danas mi se otvorilo, danas ne mogu raditi neki drugi trening, mogu unutra, ne mogu van. Slične stvari. I kad ste vi s trenerom u stalnom kontaktu, znači samim tim vaš trening postaje kvalitetni. Naravno, danas su jako dostupne stvari i printani trening planovi i Training Peaks, možete za malo dolara kupiti kvalitetne planove i Zwift trenera ovdje dalje. Sve je to super, sve je to 5% i velikoj većini biciklista to odgovara. I to im je super. Ali ako se vi želite, ako imate neke druge ciljeve, onda ipak individualni pristup je onaj koji ja zagovaram. Sad možemo pauzu pa što malo izraziti, pa? Može, da, nema problema. Čekaj sam da... Mogu ja se ubaciti sekundu dok ti razmišljaš? Ajde. Ovo što si sve spomenuo je odlično. Ja isto radim individualno sa nekim ljudima i osim tako zadavanja nekih konkretnih stvari koje će na treningu raditi, volim s njima dosta pričati o nekim stvarima koje su tako malo više neke psihološke prirode i malo više o taktikama i malo više da shvate taj sport iz te neke druge, iz nekog drugog ćoška, da nije samo sjedneš na bajk i voziš. I koji mi je recimo full problem kod ljudi koji su tek krenuli u sportu, znači daš mu da radi neku vrstu intervala ili neku vrstu kadencije ili neke šprinteve, problem je što ako ti sa osobom ne radiš direktno, znači na terenu, ako si prisiljen raditi s njim, da se baš ne možete nikad vidjeti da radite zajedno, ti ga nikad ne vidiš šta on zapravo na bicikli radi, naš. I onda onako koliko je ta vježba zapravo efektivna. Kužiš, to je jedan od problema s kojima se ja susrećem. I sad onako iskreno to ne znam kako riješiti, jedino kao ajde, snime se nekako s boka pa da vidimo malo kako izgleda kad nešto radiš i onda da vidimo ti možemo poboljšati tehniku, jer ta neka, kao u teretani, kad imaš trenera koji ti gleda kako ti vježbu radiš, kako dižeš taj utek, da ga ne dižeš krivo, mislim da isto tako i na bicikli igra veliku ulogu kako, na primjer, odradiš neki šprint ili da, kako sjediš na bicikli, ne znam, pogotovo recimo kad se ustanu na noge, pa onako imaju krute ruke, pa ne znam, bicikla se uopće ne mrda lijevo desno, gornji dio tijela nije opušten, onako, to je neka stvar koju dok ga ne vidiš ti ne znaš da on to ne radi dobro. Ja volim, znači s tim ja pokušavam, manje više velika većina, znači radim remote, pokušam čim bolje, znači upisati te treninge, čujemo se prije svakog treninga, pogotovo kada radi neki trening prvi put i onda detaljno uđem u objašnjavanje. Sad, znači ja definiram, znači sam se rekao, znači jedan dio je, kako se rekao, znači trening, intervali i slično, a imamo i performance ciljeve i u svakom bloku, znači sad ovisno znači o dobi, o volumenu, svemu, znači imamo blokove koje mogu biti 2+1, 3+1, 4+1. U svakom bloku imamo jedan performance cilj, ne? I poslije svake, recimo, utrke ih tražim da navedu dobre i loše stvari. Na kraju sezone gledamo koje se stvari ponavljaju, dobre i loše. Sad ako si sam rekao, ako je neko naveo da je nekoliko puta izgubio utrku na sprintu, recimo, ili tehnike, može biti nešto drugo, ne mora biti fizički. Onda ćemo, znači, imati po blokovima, ćemo odvojiti, znači imaš određen volumen sati. Svi oni treniraju, većina njih, za performance. Ako ti ne radiš na tom sprintu, na primjer, ćemo sad reći, koji odlučuje pobjedu, tebi nije toliko ni bitan tvoj, ne znam, pravila, neke druge stvari što se ljudi klače.
Ili nekad to može biti tehnika spusta, nekad to može biti vožnja u grupi na cesti ili ne znam, nešto drugo. I onda imamo taj cilj i odvojimo, na primjer, 1 sat tjedno, radimo sprinteve. Ili ne znam, u endurance vožnje, pošto sprinteve laktatni ne utječu puno na endurance vožnje, ubacimo, ok, daj mi svakih 10 minuta, odradi 15 sekundi sprint. Znači, i slične stvari performance. A sam si rekao sad kako oni to izvedu, pogotovo sad u doba baze dok su te male kadence. Gledamo brojeve i stalni feedback i jako bitna stvar, znači što treneri u zadnje vrijeme zanemaruju, to su komentari. To je RP i komentari, ja bih rekao da je to... Maknuli smo se iz toga, svi gledamo samo te brojeve i sve, a kvalitetni komentari znači jako, jako puno. Pogotovo ako vi naučite bicikliste šta je taj RP i kako se on treba osjećati. Šta je njegov prvi prag i drugi prag. Ne koliko vata je. Nego kada on skuži da je, ne znam, bez veze da kažem, njegov prvi prag. Aha, kad je počeo jako disati, kad više ne može izgovarati rečenice do kraja. Kad on skuži drugi prag, taman ono kad malo pustim je lakše, a kad malo stisnem, brže se umaram. Kad ga te stvari naučite, onda je puno lakše. Ako se oni sam fokusiraju na taj power meter, na heart rate monitor i na slično, nije to dobro. A i sam si rekao, znači, ti nisi biciklistu samo trener, znači ti si i psiholog, i mama i tata, i šeraš iskustvo, i taktičko, i s utrka, čak i stvari oko opremi i svega, znači znaš i sam, znači puno više je taj neki prisan odnos sa amaterima. Sad da se vratimo nazad, znači zašto amateri i zašto individualni pristup? Znači prva stvar, amateri su razni, znači ti možeš imati kadeta, juniora do master D. Svako od njih, znači taj printani trening plan je potpuno drugčiji nekom ko ima 17 godina, ko ima 23, koji može dati tonu volumena, tonu intenziteta i svega, i nekom koji je veteran D. Zbog više stvari. Osim toga, znači svako od njih ima druge ciljeve. Nekom je cilj samo da ne dropa na grupnim vožnjama za vikend. Nekom je cilj uzeti majicu na prvenstvu Hrvatske. Nekom je, ajde da vidim gdje mi je genetski maksimum. Ne? Osim toga, svako je drugčiji, znači fiziološki ima metabolički profil drugčiji, ima fenotajp drugčiji, dinamički su nam životi i svi imamo taj stres. Ljudi jako često zaboravljaju da taj kortizol koji se luči za vrijeme treninga u stresu i za vrijeme stresnog života, zapravo naše tijelo, kad mi gledamo taj fatig neki ukupni, mi trebamo zbrajati, znači sav stres životni plus stres treninga. I sve to treba ukombinirati u taj kvalitetan trening plan i taj trening plan se mora biti promijenjen. Sve je to moguće i bez individualnog pristupa, sve je to moguće. Ali vi ćete doći na jedan plato i s tog platoa nema. To je ono kad si 3. mjesecu jednako jako u 9. Ne, mislim. I onda opet je dovoljno, znači, treba opet je taj trener koji treba prepoznati na koji način da te maknemo s tog platoa. Da li trebaš veći volumen, da li trebaš više intenziteta, da li trebaš promijeniti neke stvari. Mislim, biciklizam je isto specifičan sport kad imaš, to je aerobni sport primarno i aerobna baza se bilda godinama. Ne? I ti možeš imati nekog koji je 10 godina u sportu i on će igrom slučaja doći do određene razine, koja je definitivno niti blizu njegovog platoa, ali on će biti dobar za vikend vožnje za sve i to mu je super. Ali opet uvijek će se naći neko ko želi taj korak više. Da pređemo na temu. Znači, osim čisto individualnog treninga, ja radim i jednokratne konsultacije i testiranje. Znači, radimo ili neki metabolički profil na temelju snage, ili radimo laktatno testiranje, gdje dobijamo onda laktatnu krivolju ili metabolički profil i na temelju toga određujemo zone i dajemo neke individualne smjernice. Znači, jel može ovako malo za lajke, taj metabolički profil, šta bi bio? Pa znači, recimo, ja i, na primjer, idemo reći, ja i ti, bez veze, ćemo reći, imamo FTP 300 W. To govori apsolutno ništa. Znači, to nam govori da ja i ti dajemo između 30 i, ne znam, 80 minuta 300 W. To ne govori o tome, to ne govori niti o meni i tebi kako smo biciklist. Znači, ja mogu biti čisti neki Iron Engine koji će na tih 300 W ima, ne znam, 260, 270 W prvi prag koji će moći voziti 6-7 sati maratone gdje će jako malo nagomilavati laktate. Ti možeš biti neko ko može ponoviti 10-minutni effort ne znam koliko puta, a opet ako utrka dođe, ne znam, nakon. I onda gledamo naše ciljeve. Dakle, tvoj cilj je doći u MTB maraton, doći u gravel utrke u svemu. I mi vidimo da si ti jako da ti je recimo VLA max visok, da imaš jako veliki glikolički power, automatski ćemo gledati kako
kako kod tebe podići donji prag, kako ti dodati endurance na uštrb određeni malo tvoje anaerobne snage, odnosno glikolitičke snage. I onda bi ti ja rekao, ok, idemo, ne znam, ja vidim po tebi da si ti jak na minutu, na dvije, da si endurance došlo slabiji, da jako puno trošiš šećera, da si ekonomičan i sve. Predlažem ti da uzmeš 2 mjeseca i da radiš treninge, ne znam, na 90% tog FTP-a, manji recimo, manja kadenca i sve živo, znači da jednostavno smanjimo taj VLA max, da ti dignemo VO2 max i da postaneš ekonomičniji, na primjer. Mm-hmm. To je stvar koja se iz 300 FTP-a ne vidi, ali iz određivanja tvojeg, znači, metaboličkog profila, plus tvojih ciljeva, ja ti mogu dati ideje kuda ti vodiš taj trening. Ne? To je odlično. Naprimjer, tak ja to vodim. To je jako dobro. A što recimo 20-minutni test neće pokazati. Ne? To je super. Mislim, to je... Na mojim powermetar ću ti se javiti. Ne, možeš. Powermetar, to je ta isto moja jedna stvar. Znači, sam taj powermetar da je toliko nužan i bitan, ne, svi smo otišli tim nekim brojevima u sve, a svi gube taj feeling, gube sve i jednostavno ja mislim da se kvalitetan trening može raditi bez powermetra, bez problema. Ok, mislim, ja radim isključivo na puls. Znači ja sam isto krenuo s nekim stvarima. Puls je jako dobra stvar, pogotovo u kombinaciji sa powermetrom, ali kod pulsa šta je problem? Na puls utječu jako puno stvari. Znači, da li se naspao, da li nisi, da li ti se piša, da li ti se ne piša, da li ti je vruće, da li ti je hladno, da li si popio kavu, da li te žena naljutila prije treninga i svega. I teško mu je vjerovati. Ali recimo osobno, ja kod prvog praga, kod endurance vožnje Z2 ili LT1 vožnje, ja više volim davati biciklistima limit i range heart rate-a nego snage. Osim toga, kombinacija heart rate-a i snage opet daje jedan veći level gdje možeš vidjeti koliko je umor, neke stvari koje možeš pratiti, koje je efficiency faktor i razne stvari. Tako da, ali heart rate je pogotovo za endurance vožnje jako dobro. Recimo, meni dosta često, znači, biciklista ima recimo cestovni bicikl i MTB i najčešće nema na MTB powermetar. To je čisto ok. Znači, on radi te endurance vožnje gdje su neke stvari bitnije, radi na cestovnjaku najčešće, a kad mu, ne znam, kad radimo VO2 max ili kad radimo anaerobno, ne znam, daj me 5 puta minutu najjače. Džabe ti... Da, tu jasno, da. Radi na terenu, radi na MTB. Tako da, znači uz to kad napravimo taj profil, prođemo, odredimo neke zone, odredimo ciljeve treninga i kažem ti to je to. Znači... Da. To je dosta super. Moram ti iskreno reći da sam ukrao tih 5 stvari koje si ti poslao mi u onoj poruci i stavio sam si ih na prezentaciji od BSI-a kao neke bulete i nisam išao u dubinu kao što ćeš vjerojatno ti to proći, ali činilo mi se onako, dobro, nisam prošao niti sve točno što si napisao, samo neke stvari koje sam ja smatrao onako najbitnijima jer sam imao biti dosta mladu publiku. Ali uglavnom, evo, i njima sam spomenuo da nije moje nego da je tvoje, tako da znaš da ukrao sam ti, ali sam rekao da sam ti ukrao. Tako da, evo, tih 5 stvari su mi stvarno bile zanimljive, pa bi možda mogli se baciti malo na njih sada, ako se slažeš. Da, kad smo kod toga ukrao, ne ukrao, znači moj primarni cilj, znači meni je trener, ja radim ovo više da podijelim svoje iskustvo, znanje, da vidim. Isto ja da imam feedback od biciklista, znači ja imam full time posao i od kojeg živim. Ovo, znači ja jednostavno si želim donekle pokriti svoje vrijeme i isto kao ovaj kanal i sve živo ako hoćeš me zvati koji put zoveš gost, znači moj cilj je primarni, znači podijeliti neko znanje, iskustvo i dobre stvari, i loše stvari koje sam prošao, da bi, znači, jer gledam sebe prije par godina, znači ja sam čitao gro knjiga, gro svega, radio sam hrpu greški i kad gledam iza sebe da sam bar imao nekog kog sam mogao tako pitati da mi onak podijeli stvar. Poštediš i masu vremena. Probaj ovo. I trebamo šerati to znanje jer svima nam je cilj valjda i da ta hrvatska scena napokon poraste u biciklizmu i da to ide kako treba. Sad, znači, najbolji korak u tome je, znači, danas je vrijeme tih marginal gainsa, ne? Svi ganjamo tih 5% zadnjih.
A ja bih krenuo s našim razgovorom, znači da idemo u prvih 95%. Idemo se fokusirati na ljudi koji rade greške. Tu možemo najviše dobiti. Sad za biciklom od pol kina manjim, žao mi je, ne, znaš, ili ne znam, sa skin suitom od 300-400 eura, ne, ajmo se fokusirati da odradimo ove stvari koje treba kak spada, a kad to napravimo, onda možemo ganjati. Izdvojio bih prvu grešku koju vidim kod skoro svih, to je prehrana. I ja mislim da je to najveća greška i mislim da je puno više performansa i puno više utrka loše prošlo zbog lošije prehrane nego zbog nekih manjka talenta, manjka treninga ili nekih drugih stvari. I zato mi je broj jedan. Jer je tehnički free. I jer ju se, da, prehranu se mora trenirati, ali ju se puno lakše natrenira nego neke druge stvari. Za 10 vata drugog praga treba jako, jako puno sati. Za imati dobar treći sat u utrci treba priviknuti tijelo na određenu stvar. Ja se zato ne budem previše fokusirao, znači, na prehranu samu neku znači kroz dan van treninga. Osim tu bih rekao, znači, ako skidate kile, pazite na prehranu, ako se limitirate to nemojte raditi na biciklu. Postoji sigurno neki obrok u danu, neko vrijeme u danu kad možete ići u neke kalorijske deficite, u koje ako idete po iskustvu ne više od 300 do 500 kalorija na dan. To je maksimum. I druga stvar, ako želite pratiti baš te kalorije i sve, znači tu su razni MyFitnessPal i sve živo, to je isto moje iskustvo. Ako želite pratite tjedan dana da dobijete okvirnu sliku kako jedete i onda to se maknete. Sve drugo vodi kad tad u neki poremećaj prehrane i nije dobro. Fokusirajte se na performans, na bicikl, na fuelanje. Ako ja radim više treninga, ako više treniram, više ću trošiti, tijelo će se složiti samo po tome. Eventualno maknite junk food, jer kad jedete junk food, to je zapravo craving, to nije glad. Ne? Ako ti se ne jede jabuka, nisi gladan. I osim toga, isto što je recimo što je van biciklizma, najčešće kak mi jedemo. Dođeš doma s posla, najedeš se i onda ideš u window od recimo između 45 i 15 minuta do treninga, ideš na bicikl. Nakon što si jeo. Najgore moguća stvar. Znači, vaše tijelo ulazi u inzulinsku reakciju, inzulin blokira ulazak šećera krvi u mišiće, vi ste slabi, nemoćni i sveži. Moj savjet je, ako ne možete jesti 2-3 sata prije kvalitetan obrok, onda čekajte unutar zadnjih 10 minuta i pojedite neku čokoladicu, kruh s pekmezom, ja recimo to volim. I kad smo kod čokoladica, nemojte nasjedati na marketing, ima jako puno istraživanja koji kažu, ne znam, Haribo bombon je 1 na 1 sa ne znam, sis čokoladicom 25 kuna. Znači, vašem tijelu je bitan šećer. Ne. Kad smo kod toga, znači, rekli smo pravilo je izbjegavati jesti između sat vremena do 10 minuta prije vožnje. Znači, s druge strane, zašto fuela trening? Znači, teoretski da, vi možete voziti sat i pol na čisti glikogen, vi ga imate i sve teoretski. Ali zašto? Znači, iz više razloga bih rekao, nemojte to raditi. Prvi razlog je čemu? Znači, bojite se ne odebljati. Vi ako vozite nekih 200 vata, 1 sat, to je 720 kalorija. 1 gram šećera ima 4 kalorije. Vi da uzmete i 100 grama, što je jako, jako puno, vi ste dalje više od 300 kalorija u minusu. Znači, udebljati se ne budete na biciklu. Uz to ide stvar, znači vi nekih 10 minuta prije, cijeli trening i nekih 20 minuta, pol sata poslije ste u nekom endurance modu, znači vaše tijelo nema inzulinsku reakciju, znači sad šećer ide direktno u potrošnju, vi ga ne budete skladištili. Osim toga, jako ovisi o volumenu. Ako vi trenirate, ne znam, danas, pa za 3 dana, pa za 3 dana, nije toliko ni nužno fuelat trening taj. Zašto? Jer vaše tijelo će novi glikogen za, ne znam, 24, 36, 48 sati kad ići u trening, ali ako trenirate više od recimo 4-5 dana, ti kad danas jedeš, ti jedeš automatski za idući trening. Mm-hmm. Osim toga, znači, iako vi imate glikogena i svega, kad vi jedete, vama je drugčiji taj RPI koji sam spominjao, znači, vaš osjećaj, vama je puno lakše trenirati ako unosite šećer i tijelo kaže, aha, super, imam šećera, mozak kaže, slobodno, evo ti još ekstra malo snage. I
Treća stvar, vi sa jedenjem na treningu, jer treba trenirati stvari. Znači vi automatski za utrku, za duže treninge, za veće treninge, vi ste automatski naučili svoje tijelo kak da može podnesti 60, 70, 80, 100, 120 kalorija, grama šećera. Da, treniraš metabolizam, ne? Treniraš metabolizam i tu probavu. I još jedna jako bitna stvar, svi ste to doživjeli, znači ne jedeš na treningu jer hoćeš smršaviti, dođeš doma u 2-3, u 7 navečer ti si pakman, ideš po kući, jedeš sve što nađeš, krebaš na svim, prazniš frižider, jedeš sve živo. Ja garantiram, s tim jedenjem u 9 navečer, puno ćete vi se više odevljati, puno više kalorija unesti nego da ste samo fuelali trening, da ne bi došlo do tog cravinga. Isto tak, znači razni recimo, spomenuo sam Sebastian Webera, to mi je jako drag trener, on recimo mjeri volumen treninga tjedna, znači niti u satima, niti u trening stres score-u, TSS-u, već u potrošnji šećera. I svako to praženje glikogena i ponovno punjenje, znači radi taj nagomilani fatig, znači koji se stvara i ja jednostavno ne vidim razloga zašto velika većina ljudi i natjecatelja i svega jednostavno radi te restrikcije hrane za vrijeme treninga i ne vidim zašto to radi. Dve stvari zašto mislim da to rade. Prva stvar zato što je dosta teško to sve nositi na trening sve živo. Moj način kako ja to radim i kako ja savjetujem svojim ciklistima, znači ja unosim kroz tekućinu većinu šećera. Kroz tekućinu jednak moram nositi bidon i onak ga moram staviti. Kroz tekuće i druga stvar, da, to je sve skupo. Pa danas najjeftiniji gelovi koštaju minimalno 10 kuna. Ne? Sad ja tebi kažem da gel ima otprilike 20 do 30 grama, ja ti kažem da bi na treninzima između 50 pa ne znam, otprilike 100-120 grama, pa ti pogledaj koliko to košta. Ja sam te dvije stvari riješio, ja radim svoj miks sam, radim ga od maltodextrina. Prije da se vratimo, znači spominjem šećer, spominjem unos. Prije se vjerovalo da nekih 60 grama, 70 na sat je neki limit. To je za glukozu. Ali ako kombiniramo, većina, budete vidjeli, tamo spominju 2:1. Sad je već počelo 1:0,8, znači to je recimo na 1 kilu glukoze, pola kile fruktoze. Zašto? Jer znači, jer jedno drugo upotpunjuju, odnosno drugčije, recimo da skratimo da idemo dubinu, znači fruktoza se obrađuje u jetri, dok se recimo u crijevima obrađuje glukoza. Ja savjetujem svojim biciklistima, znači na nekim endurance vožnjama, znači to su nelagane, znači to je tempo vožnje gdje vi možete izgovarati normalne rečenice i gdje vam je ugodno, znači nekih 50 grama na sat. Kod jačih treninga, pogotovo ovih sweet spot, FTP treninga, znači to onaj produženi, znači to su intervali recimo od 15 do 30 minuta, do nekih 100 grama. A ja na utrkama osobno idem na nekih 120 grama na sat, mogu više sati unositi. Ali do tog treba doći, znači ne možete doći na prvu utrku i nositi 120 grama na sat. Da. Sad kako ja to unosim? Ja miješam sam doma, znači kupim u DM-u fruktozu, imate pol kila pakiranje, košta mislim da 18 kuna. I kupim u Palo Sportu maltodextrin, 1 kila je nekih 40 kuna. To dvoje zbuksam, zmiješam u veliku posudu i onda si prije treninga stavljam, znači, u bidon. Gledajte da je neka koncentracija 8 do 10%, znači pola litre je bidon, 40 grama tog šećera ili recimo na 7,5 deci bidon nekih 70 grama toga. Kad je ljeto, kad je vruće, stavite još, ne znam, 1 gram soli, znači to je onak četvrtina čajne žličice soli unutra i to će vas ispasti da se neće nekih kuna i pol u bidonu ispadne trošak i nosite na trening. Ja osim toga, ne znam, osobno kupio sam u Lidlu ono što vakumira, one vrećice. Aha. I onda se zna male paketiće, ne, vakumirati. Ja sad ako radim sinu, kužiš ono, kako imamo bebu, znaš, on imaš ovako kao neku posudu, gdje imaš jedno 7-8 tih posuda koje se navidavaju jednu na drugu. Tu unutra. Jedino je malo, ono, znaš, uhvatio sam se, ono, ne znam, putovali smo na Transalp ili neku, ne, onak, skužim da imam, onak, idem preko granice, onak, imam puno vreće bijelih paketića od 50 grama, ne. Sve što prekidam, riknut će mi Zoom za 3 minute, jer imam ovu neku besplatnu verziju, tako da znaš, ako se prekine, samo ću ga onda obnoviti. Ok.
I znači, uvijek ako bude neki veći interes možemo napraviti neku dodatnu temu za prehranu i sam bih tu onda znači još jednu stvar rekao, znači nakon treninga unutar nekih 30 minuta je dobro uzeti isto šećer da obnovimo glikogen. Prije se jako spominjalo da treba uzimati protein odmah, ali neka nova istraživanja kažu da ipak, pošto je protein jako teže metabolizirati i probaviti, je bolje možda protein kasnije kroz dan. Znači prvo šećera nadoknadite ili ne znam, spomenuo sam ono čokoladno mlijeko ili slične stvari je 3:1 za šećer. I kad smo kod proteina, kao sportaši imate veću potrebu, znači to je nekih 1,5 do 2,5 grama proteina po kili. Možda bolje u kasnijim satima jer se onda lakše apsorbira. To, mislim, ko jede meso i sve njemu je to jednostavnije, ja sam osobno vegan i ja moram malo više paziti na taj odnos proteina. Jer baš postoji ta stvar za katabolizam, dok vi trebate energiju, tijelo će vam uzeti. Jednostavno, doslovno će vam jest vaše mišiće na kojima radite, tako da bi došao čim prije do energije. Ajde da te pitam, kad smo već kod tih suplemenata, reci ti meni za magnezij, te mitove, da li je to dobro koristiti tijekom utrke? Mislim, ja sam odjednom... Tijekom utrke ne. Da. Tijekom utrke ne, zato što njemu treba neko vrijeme da se apsorbira. Znači, u redovnoj prehrani, sad zavisi, ja sam protiv svih suplemenata. Suplement koji ja podržavam je vitamin D. Vitamin D, znači to je tipa od 10. mjesta do 2. 3. to podržavam jer sam ga osobno mjerio, vadio i u deficitu sam velikom bio. Ovo protiv većine ostalih suplemenata, sve vjerujem da može odehraniti. I magnezij. Ako baš želiš uzimati magnezij, kao dodatak prehrane, onda najbolje ona nigari magnezij razredi s vodom i onda ga uzimati tipa 3 tjedna, ali tjedan dana ne. Jer šta je problem kod magnezija? Kad ti stalno uzimaš magnezij, onda ti se jednostavno ne može taložiti kalcij. I onda ako, ne znam, ja znam ljude koji uzimaju na godinu dana magnezij bez prestanka i onda imaju problema sa krhkim kostima, jako lome kosti imaju problema, jednostavno ima nedostatak kalcija. Tako da bi trebalo jako paziti sa suplementacijom, ali za vrijeme ti neće pomoći. Ako imaš problema sa grčevima, kupi Rehydromix u apoteci i popije Rehydromix. Da, to sam htio preformulirati pitanje, znači šta u slučaju kad imaš problema sa grčevima, znači magnezij neće pomoći, u principu grčevi dolaze zbog drugih stvari. Zbog drugih stvari. Da. Još se ne zna zbog čega. Ja bih rekao zato što su se izložili naporu za kojeg nisu se pripremili. To je jedino što je istina. A sad, da li je to zbog manjka elektrolita, postoje 5 istraživanja koji kaže je i postoji 10 koji kaže apsolutno nije istina. Ne? Tako da, ja mislim da je to dosta genetski povezano, ima ljudi jednostavno koji uvijek imaju, koji nemaju, povezano je sa znojenjem. Kad smo kod soli, postoje ovi Scratch i neke stvari koje imaju online upitnike i daje vam otprilike. Jer ja sam rekao malo prije 1 gram soli. To je okvirno, može biti 500 mg, može biti 1500. Jako individualno. Ne znači ako se neko puno znoji da treba više soli. Trebalo bi gledati i količinu koliko iznojite i recimo vidiš koliko si, znaš da su neki ljudi na vožnji više slani po rukavima, po ne znam, od kacige, neki manje. I sad ovisi koliko neko gubi soli bi trebao nositi. To je stavi crnu majicu ovdje na trening. Si tu? Jesam, vidiš me? Jesi, da. Više videa. Videa nema, čekaj, moram ja upaliti isto svoj video. Još ajde, kad smo već napravili pauzu, samo da spojim laptop na punjač, jer ova utičnica mi ne radi. Spremni smo za dalje. Znači, rekli smo, ako baš hoćemo, znači ako neka ima problema sa grčevima, Rehydromix umiješati u bidon, jednu vrećicu, to koristiti na utrkama ili na vožnjama. Ostatak, znači, otprilike 1 gram soli na sat, na bidon veći i trenirati više. Ne? I sam znači da se vratimo na zadnju stvar za prehranu. Pravilo broj 1. Ne isprobavati ništa na utrci novo. Ako si do sada uzmao 50 grama na treningu, nemoj ići na 150, ne budeš. Druga stvar, jako dobro paziti, svi možemo čudo apsorbirati šećera u prvom satu na laganom intenzitetu. 3., 4., 5. sat na velikom intenzitetu jedna je potpuno druga priča. Ako vam je muka, stanete s uzimanjem jer to će vam se samo taložiti na crijeva i ne bude dobro. Općenito, nikad nisam probao ovaj gel, nikad nisam probao gel, nikad nisam učio kladicu. Nemojte probati nove stvari na utrkama jer
dali ste svoje novce, putovali ste nekud, otišli ste startnino, imate, trenirali ste za to i onda jednostavno završiti pokraj u grmu ili slično, Da, vidimo, da. ne isplati se. Ne isplati se. Druga stvar koju jako često se srećem, to je kako voze i treniraju većina biciklista. Znači imaju lagane treninge, odnosno vožnje su im prejake, a kad treba biti jako, onda su jednostavno preumorni da odrade jaki trening, jako Pa vožnju. čekaj, ja sam mislio da ti ako dođeš doma, ako te sve ne boli, da to nije to. To je inače taj no pain, no gain, ne, to jako dugo se provlačilo, ne, ono, Merckx era, ne, vozi puno, nekad još više, ali to više nije tako. I to jednostavno ne drži vodu, ali zapravo, da, ti trebaš trenirati jako, ali ti ne možeš, kad ti voziš, ne znam, 5 dana, 4 dana voziš gornji ugodni tempo, tu se svi negdje nađemo, to se sretnamo, znači to je neki, ja bih rekao, neki oko 80% FTP-a ili pravilno nečega i tu svi vozimo. I onda automatski ta vožnja, taj intenzitet pada s vremenom. I onda kad nakon 2 dana, 3 kad trebamo lupiti prave intervale, znači da izlažemo tijelo nekom naporu na koji nije naviklo, onda smo preumorni, ne? Onda jednostavno ne ide. Jer cijelo vrijeme si blago umoran. A uvijek što sam spominjao par puta te endurance vožnje, te Z2 vožnje ili kako ih vole sad već, ili određeni treninzi koji su na recimo samom prvom pragu, to je jako veliki problem. Znači tu mi treniramo, neću ulaziti u fiziologiju, radimo jako puno znači, na gomilanju mitohondrija, na znači, kapilarizaciji, na općenito znači, endurance engine našem. Sad, ti famozni laktati o kojima smo pričali, znači prije sam mislio oni su loša stvar, oni su sve, ali zapravo ti laktati oni su samo nus produkt, znači proizvodnje energije, ATP-a u vašim mišićima, ali tijelo može reciklirati laktate. Znači tijelo može, kad vi proizvedete laktate, ono će ih potrošiti da dalje proizvodi energiju. To je super stvar, to je loša stvar. Zašto? Prva stvar, vi ste na endurance treningu, vi trenirate svoj fat max, znači vašu ekonomičnost vožnje na masti, vožnje na sve. Odradite jedan hupser gdje vi generirate laktate generiraju znači brža mišićna vlakna, znači na većem intenzitetu ih generiramo više, iako ih mi dvoje i Sadler generiramo, ali puno manje. I onda se zna desiti, odradiš hupser 3 minute na jakom intenzitetu i onda idućih 20-30 minuta ne voziš na masti, nego voziš na te laktate koje se zgeneriraju. Mm-hmm. Zato bi trebalo biti kod tih endurance vožnje bi se trebalo znati kontrolirati. Ok, malo skočiti, ok, skočiti kratko, ali nemoj cijeli hupser. Izabrati ravni teren, izabrati, otići možda sam ili s ekipom koja ima iste ciljeve koji neće doći na vožnje i reći, idete mi prebrzo, ne, ja generiram laktate, pa neću biti ekonomičan. Trebalo bi se skontrolirati na tim vožnjama i odraditi ih jako. Kad smo već se došli kod tih vožnja, znači probajte izgovarati cijele rečenice, trebali moći izgovarati i to su te lake vožnje. Druge vožnje, znači kad bi trebali jako, ne? Trebali jako, 2 do maksimum 3 treninga jakog intenziteta tjedna. Znači to je 3 je gornja granica. Koriste se ponekad. Ja više volim 2. Sve ostalo bi trebalo biti endurance. Iz više razloga. Sad, kad dođu ti jaki treninzi, onda moraju biti stvarno jaki. Moramo tijelo izložiti napor na koji nije naviklo da bi se adaptiralo na njega. Ovisi sad u kojoj ste fazi periodizacije svega, ali uglavnom kažete si danas vozim lagano, vozi lagano. Kažete si ja vozim jako, danas vozi jako. Ne mora to biti struktura, ne mora to biti 5x5, 4x4. Odite na grupnu vožnju i reci ja napadam svaki put na tablu, ja napadam svaki hupser i sve. Samo da to bude jako, ali nek onda bude pravo jako. Uglavnom, nekad jako, nekad slabo. Nemojte uvijek biti. Da. Treća stvar koja se jako nadovezuje na to su takozvani weekend warriori, ne? Znači to su biciklisti koji svi znamo, znači ne vozi bicikl 10 dana, onda ode na grupnu vožnju, vozi 5 sati po brdu, od tog 4 umire i osjeća se doma, kako si rekao, jako strgano, ne? I on je napravio dobar trening. Ne, nije.
Jedan od glavnih principa treninga je progresivnost. Iako ti nešto možeš napraviti, ne znači da je dobro. Tvoje tijelo, šta je trening? Kako smo rekli, izbacuješ tijelo iz homeostaze. Ali mu ostaviš dovoljno energije da on adaptira to. Da tvoje tijelo kaže, moram postati jači. Naprimjer, ja to često znam, ima jedna jako dobra objašnjenja za to, to je kuća. Ne? Znači ti s treningom, kad mi za vrijeme odmora jačamo tijelo. Znači tijelo izlažemo određenu napor na koji nije naviklo, damo mu energije i vremena da se on može to adaptirati, da postane jači. Recimo imaš kuću, ako ti srušiš i trening je oluja, ne? I sad ta oluja sruši onak jedan crijep, dva, ne? To će se popraviti na način, tijelo će se popraviti odnosno kuća tako da vrati ta dva crijepa nazad. To nije trening, znači. To tipa ne znam, voziš svaki put 1 sat na tom intenzitetu. Ne budeš niš posebno adaptirao. Ok, ti ćeš održavati, ostaće. Ali ako ti zdrmaš i srušiš taj krov, onda će tijelo reći, oluje su jake, ja moram napraviti jači krov da bi idući put izdržalo. I svaki put tako malo jače. A Weekend Warriori, oni sruše kuće. Kužiš? Znači, nema to, I tu je taj najveći problem. Recimo, ako ne znam, si ovaj vikend radio 2 sata možda, odradi 2:30 vikend, pa 3 sata, pa 3,5. Onda to tijelo može adaptirati. Ali ako ti baš makneš tijelo van homeostaze do kraja, da se da tijelo se umire 4 dana, taj trening, nažalost, ne budeš adaptirao. Najčešće utrke koje voziš, najčešće si slabiji poslije njih, ne jači. Ne? Tako da, trebalo bi jako puno paziti. Tu smo se dotakli odmora koji je recimo iduća stvar koju bih rekao da velika većina ljudi greše. Znači, trebamo shvatiti da naše tijelo postaje bolje, da mi postajemo bolji biciklisti i jači za vrijeme odmora, ne za vrijeme treninga. Naravno, pod uvjetom da se imamo čega odmoriti. Tijelo može adaptirati taj trening samo ako mu dozvolimo. Znači, zato bi trebali imati neku periodizaciju. Ne? Znači, trebali bi imati ciljeve treninge i blog bi bio koncipiran da mi, recimo, imamo i u tjednu i u bloku da imamo u trening planu planirani odmor. Ne? Naprimjer, vozim utorak, srijeda, četvrtak, petak odmor, subota, nedjelja, ponedjeljak opet odmor. I kad je odmor. Ne kak meni biciklisti, danas je odmor pa sam bio teretani. Ne, nije. Znači, kad se radi, kad je odmor, onda je totalno. Naravno, koliko mi amateri možemo odmoriti. Jer svi imamo život, svi imamo količinu drugu stresa. Rekao si sam suplementi. Ljudi kupuju čuda suplementi, čuda, ne znam, onih masažnih strojeva, milijun toga troše, veliku količinu love, a istina da hrana i san su 95-98%. Da, san je najbitnije, San je najbitnije. Da. Puno sati sna, ići rano spavat, dok za vrijeme deep sleepa vama se obnavlja, svi znamo da se za REM fazu obnavlja, znači, neuroni i mozak. Za vrijeme deep sleepa, znači, on se obnavljaju mišići, tijelo postaje jače. Nekoliko, ne znam, neću popiti pivo prije spavanja, ne znam, i neke druge stvari, male odluke, ne znam, otići spavat 1 sat ranije, jako puno može pridonijeti, znači, samom treningu. Znači, rekli smo, u tjednu ćemo reći, recimo, ja inzistiram svi, koliko god volumen da rade, minimalno 1 dan mora biti totalno. Najčešće je to 2 ili nešto. Isto tako, znači, trebamo gledati na razini bloka. Ako je taj blok, rećemo, 4 tjedna. Da imamo 3 tjedna build, kao smo rekli malo prije, progresivno, znači, malo jače, i onda tjedan dana imati recovery tjedan. Znači, to je tjedan kad recimo. Cijeli tjedan može biti, ne znam, par dana neće biti intenziteta, samo neki endurance vožnje i slično, znači, i onda imaš situaciju, znači, na taj način izbjegavamo plato. Imaš situaciju da ti znači, postaješ jači, malo slabiji, ali kreneš iznad gdje si stao. Jači, malo slabiji. I uz to, znači, na razini godine, ja isto volim, znači, preko zime, sad su mi svi imali nakon off sezone, znači, 2 tjedna bez bicikla, znači, od kojih je 1 dan bez ičega, i preko ljeta volim napraviti isto bez bicikla, bez svega, 1 tjedan. To je jako bitno zbog hormona i bez drugih stvari. Naravno, to ovisi o nečijem volumenu.
Ko radi 5 sati tjedno, taj mora puno manje paziti on koji radi recimo 15, Mhm. 20 sati. Čekaj, misliš 2 tjedna apsolutno bez sporta ili... Jedan tjedan je baš bez sporta, Ok. znači ono bez čega, znači da si vratiš kad sliku nazad, hormone i sve. A onda im je ono, znači jedno tjedan do 2 još poslije, kažem ono, ne na bicikl, ali ono, isprobaj čim više sportova može, tako zanima. Da. To je ta neka moja ideja. Osim toga, da, spominjao sam sad sate i volumen. Svi ljudi govore, imam, ne znam, 15 sati tjedno, trenirat ću 15 sati tjedno. Volumen se ne određuje samo s tvojim slobodnim vremenom. Volumen se određuje sa količinom treninga koji ti možeš apsorbirati. Svim tvojim ostalim stresom. Ne? Ako ti imaš posao koji je onako užasno stresan i sve živo, i onda još stekaš sve slobodno vrijeme na trening na to, možda ti ja kažem, aj ti odradi 12 sati, a 3 dana tjedno spavaj sat vremena duže. Da. Jer generalno, ako je nama cilj taj performance, ne znači idemo trenirati svaku slobodnu minutu svog vremena. Ne? Jer ne da ćeš možda postati bolji nego loši. Mi sad pričamo o nekim stvarima koje vode platovu, ali postoji ta ozbiljna stvar koja se zove znači, sindrom pretreniranosti s koje se ljudi vraćaju ono, po sezonu i više. Znači, ljudi koji su profesionalni sportaši bili vrhunski fizički pripremljeni, oni ne mogu 2 kata da im puls ne ode na, ne znam, 130-140. Tijelo kaže, ok, dao sam ti sezonu 2 da se smiriš, nisi me, sad ću blokirati svaki tvoj pokušaj ikakvog napora. Puno sezona je propala zbog toga. Ne? Pa kombinacija premalog odmora sa prehranom iz prve točke, znači to idealna kombinacija za ono, samobojstvo i zasjede. Da. Još jedna stvar koju bih htio spomenuti, znači to je da u zadnje vrijeme se jako kompliciraju treninzi, a jako pojednostavlja ljudska fiziologija, što je zapravo trebalo biti suprotno. Sve to ima smisla, jer ako kreneš, ne znam, od Zwift treninga, od trenera, od svih njih, znači od trenažera i svega, ono, pa ne mogu ljudi voziti ono, ne znam, 4 puta 8 minuta, kužiš, to je dosadno, to će politi. Onda imaš treninge, ne znam, kad upališ, ne znam, Zwift trening, onda imaš, ne znam, 30 sekundi, 310 vata, pa idućih 5 sekundi, ne znam, 308, znaš, te neke stvari, što se onak jako komplicira, a na kraju krajeva tvoje tijelo nije toliko savršeno da može skužiti razliku od par vata. I druga stvar, kako tijelo funkcionira, znači nakon treninga je manje više, najviše bitno koji ćeš signal poslati na način koliko si ti bio u zoni određeni. Tijelo će skužiti, ti si bio, ne znam, sad će reći, imaš 4 puta 8, ne? Ti si bio 32 minute u toj zoni. I to mu je jedino bitno, ne? A sad, da li si ti bio, ne znam, par vata, sim tam. Ok, druga stvar su recimo over-under treninzi, ali to je neka druga priča. Znači, to se sve jako komplicira, a s druge strane, ljudska fiziologija se pojednostavljuje. Znači, ako ja imam FTP 300 vata koji sam dobio na 95% od 20 minuta, pa ću reći da je moj prvi prag na 70% od ovih 95%, znači postotak na postotak, to je tako. Znači, to se sve jako pojednostavljuje, trening postaje sve kompliciraniji. I baš tu bi trebala biti taj faktor trenera koji bi onda odredio ne, trening treba biti jednostavan. Zašto? Zbog kognitivnog loda, zbog trenera, odi van, daj mi, ne znam, 5 puta 5 minuta, najjače što možeš da je prvi interval jako sličan zadnjem, ti ćeš imati 25 minuta u nekoj vodnom magzoni u nečemu, znači da ćeš tijelo potisati za notaciju i to. A sad, da li on vodio, ne znam. Ok, to je recimo kad radimo engine. Naravno, kad uđemo u fazu specijalnosti, znači kad dođemo pred sezonu zadnjih 2 tjedna, onda znači, ću ti čak reći, nemoj gledati brojeve. Ne znam, ako voziš MTB, idemo hard start, daj mi 30 sekundi all down, daj mi 4 minute da bude na 8 od 10 i završim s kratkim sprintom. Ali to je onda opet jedna druga vrsta treninga koja je više neka simulacija i nešto. Kažem, generalno trening treba biti jednostavan, izvediv, a fiziologija treba biti individualna. I još jedna stvar, rekli smo 5 grešaka, 6 je tapering. Tapering je recimo tjedan prije utrke. Spominjali smo recovery tjedan. Kod recovery tjedna je maknuti intenzitet i malo volumena. Kod taperinga, znači to je tjedan prije utrke,
tu jako vidim da ljudi griješe. Znači, svi oko mene, imam utrku u subotu, odmaram, ne? Ne. Kako smo pričali za adaptaciju. Ti ako tijelo skuži jedan dan nisam ništa, četvrtak nisam radio, petak nisam radio, tijelo u subotu ode totalnu adaptaciju. I noge su tak drvene na utrci i na svemu jer je tijelo u adaptaciji modu. Tjedan dana prije utrke intenzitet ostavite isti. Smanjite volumen. Maknite nepotrebne vožnje, one endurance vožnje, maknite. Ako si radio, ne znam, utorkom 5x5 famoznih, aj sad radi 3x5, stavi 2 dana prije utrke off, a dan prije utrke odi 45 minuta, 3-4 sprinta. Razraditi noge, raspuha, da izvadiš tijelo iz adaptacije. Mm-hmm. Ćeš imati određenu svježinu, a opet budeš oštar, ne? Evo. To su neke moje, kad bi trebao tako u par minuta, ajde malo više par minuta. Da, griješke s kojima ja susrećem i s kojima svaki dan radim sa svojim biciklistima. Da. Super korisne informacije. Baš imam točno par ljudi kojima ću poslati ovo tu za Weekend Warriore. I za ovo tu da su kao neki treninzi previše jednostavni, znaš, kao šta će meni to toliko zone 2, šta će meni to, znaš, kao daj nešto, kao, znaš, kad nešto onako pošalješ, kao to izgleda baš to prejednostavno i onda onako izgleda kao da kao trener fušariš, a u biti to ti je najveći benefit. Ja sam naveo zvik, ne, u greška, ali zapravo je trenerima, znači nećete naplatiti treninge pa će ti reći onak daj mi vozi mi 3 dana u tjednu mi vozi zonu 2, nemoj ići preko po ravnicama i onda mi daje, ne znam, 4x10 i tu mi daje 4x4, kaj sam ja to platila? Da, pa je, da. Da, u principu, moje iskustvo je da više moram ljude kočiti nego da ih moram motivirati da rade puno, naš. I ono tipa jednog dečka, tip je car. On kaže, gle, već smo radili ono tipa 3 tjedna za redom dosta jako, gomilali smo taj napor i kaže 4. tjedan, znači ja mu govorim sad moraš odmoriti, znači sad idemo lagano. Ali kao neću imat nastavu, znaš, kao doma sam, nemam šta radi, kao pa daj da iskoristim, kužiš. Krivi tajming. Najčešće recovery tjedan treba ići kad se sviđaš najbolje na bajku. Jer to je znaš, ko pjev labuda ti je, kužiš, taman malo ti da, ili recimo sam si osjetio taj pjev labuda je zapravo stvar prava. Ako si ti na utrci, ako je i u nekom trenutku se osjećaš predobro, a znaš da ne bi trebao biti, ne znam, voziš maraton, 2 sata si u utrci i počneš se osjećaš baš super, ne? Ja ti garantiram da za 5 do 10 minuta budeš imao ogromne probleme. To je taj pjev labuda, znači tijelo ti onak, još ti malo dam, znači ok, ako je to početak sjećam se dobro, ali kad ti onak, zašto se ja sjećam ovak dobro, ne bi da ide problemi, ne? To se tako ne osjetio, ne? Tako da, tako isto s tim recovery tjednom, znači ljudi ne paze na taj odmor. I... Da. Žao, znači, baš da sam spominjao taj pretrenirano sindrom, ne, opasna stvar. I tu nismo spomenuli, znači, kod ovih lagani treninzi prejaki, jaki preslabi, znači imaš stvar koja se zove aerobic deficiency syndrome, ne? Znači to je jednostavno dok ljudi nikad ne voze lagano i ja recimo kad radim laktatnu krivulju, točno primjetiš, znači kako bi to izgledalo normalno, znači ta krivulja bi izgledala, znači izmjerimo prvi put laktate, ti imaš, ne znam, kažem, 1,3 milimola i onda ona pada kako tijelo počne koristiti, pada, dođeš, ne znam, 1,0, 0,8, 0,5 i jednom trenutku počne malo rast i tak raste gore. A kod ovih koji imaju taj aerobic deficiency syndrome, šta se desi da ona odmah skoči, ne znam, na 3 milimola jer oni se ne znaju voziti lagano i onda tak stoji neko vrijeme i onda ide gore. A šta je tu problem? Problem je što si ti ekonomičan, to znači da ti koristiš jako puno šećera. I tu nastaje taj veliki problem. Znači oni svi mogu sat vremena jako, ne? I gotovo je, kužiš. Gotovo je nakon toga jer jednostavno oni su potrošili sav šećer, neekonomični su do kraja. Da. A ovo što smo pričali isto za taj VLI Max i VO2 Max, znači ti trebaš naći granicu, ne? Tipa Kipchoge skoro u zoni 2 trči maraton, jer on ne mara, njemu je 3 sekunde po kilometru između FTP-a njegovog i zone 2, ali nema sprint, nema obvezanja, nema ničega. Ne? Da, dizelaš. Da. Triatlonci su najčešći, znači imaš ljude koji vozi, znači ja znam par triatlona, znači on vozi 4 sata na 330 vata, ne?
On 360 vata ne može tipa 5 minuta 10 držati. Nema Da, da, šanse. da, da. No, to je opet ono, jako dobro poznaje svoju granicu, ono, zna iznad čega ne smije ići. Da, Jaki su. da. Jaki su. Ali gledaj, na uštrb tog velikog intenziteta je jako ekonomičan i može jako ići u nižima. Ne? Tako da. Da, da, da. Sve to. I onda je tu taj trener koji treba prepoznati šta tebi treba za tvoje ciljeve. Naravno, svi naši biciklisti sve hoće, ne? Isto kao ja. Da, da. Da, meni je recimo problem što ja ne stignem raditi duge treninge i onda ja sam na maratonima uvijek katastrofa, ja u principu maratone vozim, idem se voziti, znaš, ono, idem za gušt. Pa stizao sam da ja na maratonima na kraju. Da, 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 da. Ali zato, dobro, ajde, znaš, za neke se i pripremim, recimo za neka državna to se pripremim, ali evo ove godine nisam imao niti na jednom sreće, uvijek sam imao neke kvarove nešto. Osim, ne, Crikvenicu sam pukao kukokice, tamo sam baš pukao, vrućina me satrala. Ali tu si lepio, si na početku si žešće lepio. Da, 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 možda sam se malo i previše istrošio. Svi su, znači, ja sam imao na Garmin Climb Pro. I mi, znaš koliko nas je grupa bila na početku? Da. 20. Ja gledam, ja znam kako ja idem, i znam da recimo tu na Ivančici, na svemu, znam da sam, ne znam, imam treće vrijeme sam ja, ne znam, ono. I mi, a to je puno kraće, ne, Ivančica, ja gledam, mi idemo, znači, ko dođe gore ovim tempom, svaka mu čast. I onak, ja mislim da je, svi smo išli preko i na kraju smo gore došli, onaj išli iz Roda, iz Beča, Talijan i ja, ne, i okej, bio ispred nas tvoj, ne. Ali svi su na kraju pukli do gore, samo ovisi ko je kako pukao, ne. Da, da, da. Mislim, ja sam na kraju onog asfalta kao počeo nešto popuštat, ono kao idem se ja vratiti u neki svoj ritam, ali već je bilo kasno, već sam pukao. Znači par minuta nakon toga sam baš morao, trebalo mi je brdo vremena, 20 minuta mi je trebalo da dođem sebi i tek onda sam morao staviti. Zato što, kako smo rekli, znači ti proizvedeš te laktate, ne? Znači laktate proizvodiš, ali šta je fora? Brza mišićna vlakna proizvode laktate, spora ih čiste. Ali znači ti si se zakiselio, ali ti dalje, kad ih pustiš, ne ideš dovoljno slabo da bi ih mogao čistiti, razumiješ me? Ti na tom brdu ne čistiš, kužiš, znaš, da sad to zaravna 10 minuta, ti malo to počistiš, ali ne, ti dalje si pustio 20%, ali to je nedovoljno da bi ti to počistio, ne? Da, 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 da. A da suprotno, jer gledaj, ako ti uzmeš vreme od, ne znam koliko treba, sati, 15-20 minuta da gore, pa nešto. Da, baš trebalo. To vrijeme, i ako kreneš suprotno, da si krenio obrnuto, ne, da si krenio lagano, kako si završio, ne, ti bi na kraju ukupno vrijeme da gore ima puno bolje, ne. Da. Je, da, samo, znaš, gledaš onako cijela skupina od nas 20-ak je krenula jako i sad gledaš, pa ja ako ovo pustim, znači ono šta, kužiš. Ja znam, pa svi, pa ja sam isto se tam sam se, ja sam bušio 2 put kasnije, ali gle, znači mi smo bili gore 6 minuta prije Antalošića i Dede. Znači, 6 minuta sam gledao. I oni su stigli, ne? Antalošić nas pustio, Deda kasnije, ne? Tako da, dalo se tu bolje pisat, recimo, kak je Deda, ne? Da, da, dobro, on je bio baš u dobroj formi za tu utrku. Za njega je šteta što sad više ne vozi. Gotovo je, prodao je bicikl, sve je gotovo. Da, baš šteta, šteta, full. On je baš talentiran, evo. Baš je talent. Jer to je to, znači, ja znam za sebe, ali za neke ljude koji ja jednostavno moram, kako si sam rekao, ti si rekao da ferritin imaš veliki, ili šta? Šta da imam? Da si ferritin ima 50, ne, šta si rekao da si hemoglobin, ne, šta je si ti? Hematokrit. Hematokrit, ne? Da. Ja jednostavno ja te moram overtrainat, ne? Kojiš da te dobijem, ne? Da, sad moram vidjeti. Sad moram vidjeti koliki je, mislim da ću ubrzo na neki sistematski malo da vidimo situaciju, ali mislim da nije sad više to toliko visoko. Ali pazi, mislim tada, to sam mjerio kao junior onda. I to sam u biti, bili smo na nekom europskom u Verbani u Italiji, tamo sam išao kao na doping test. I onda su me jedva pustili start utrku kojiš. Ja stvarno nisam konzumirao ništa, nego trenirali smo oko budale. Pazi, mi smo te 2 godine, kad sam bio u reprezentaciji, trenirali između 20 i 24 tisuće kilometara godišnje. To je ne znam. Ne. Ali to sam isto htio reći kako sam fokusiran na matere.
ti kad si, ti čim si profesionalac, ti si već krem de la krem, ti si već promila od promila, ne? I, znači, amatera možeš jako puno utrenirati, profesionalca ne možeš, ne? Tipa, ko je genetski nadaren, endurance sportaš, ti realno, on bez treninga i u full treningu je razlika 10%, ne možeš dobiti više, razumiješ me? A amater može biti ogromna razlika, možeš ga zdići, ne znam, bez veze ga, s 200 vata ga digraš na 300 bez problema. A neko ko već krene s 350, ti ćeš doći do 380, znaš, neće ići više. I na njih se sve prima, nije tak zanimljivo, znači na njih se sve sve im se prima, samo vozi i... Da. Tako da... A i to što sam htio reći, znači, volumen je ključ. Znači, ovo što smo mi sad pričali, hrpu tog nismo rekli, ne, volumen je ključ. A nemamo svi volumene, nemamo ja i ti s djecom i s postom volumene. Onda moramo naći različite načine kako da mi zamijenimo tih 25 sati sa 8, 10, ne. I tu nastaje i svako je drugčiji, nekom daš, ne znam, sweet spot, njemu se primi, on se ne primi, znaš. A zato ja jako stvari volim mjeriti i onda vidimo kud to ide nakon nekih 6, 7, 8 tjedana, pa zamijenimo, pa to je ta individualnost koju nisam uopće rekao kako sam htio reći. A budemo imali nekad jednu temu, ne znam, kraće videa možemo napraviti, a nešto obradimo. Može.